بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga maastay manghudna muhaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, so laggo pagsarang syukulan sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in di magpakpain pangumulan sin kita niyo paadlaw ini amuin viewsan niya pa kita niyo maniyo ti waktu hamatakil namu kapag lingkod-lingkuran sin kita niyo in hambuk deng ha mga maudu sin parakala kalabbihan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa laggo daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in masabot sin kita ni harum ini amuin iabutan pa sin pangumulan nato karungugan sarta masabot sin kami hari indi ining kakausan hayabot-abutan sin panghati namu in hal panagnaandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyu katan way naruwaing amunin manawhiri pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangumulan na to mga maas tay manghud palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala min miyabot pa paadlaw ini parum ini inyat tureng ha mga amuin hiyanug hara katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala harihilan niya pakita ni waktu iban sin zaman karungugan mani utiyo in parakala sin tauhid iban sin kalabbihan niya hasupaya mausal pa in waktu ini hipagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala panumtum kanya sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kakawasahan niya sarta mauno laggo indakan amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniu piagjanjian ha antara sin kita ni iban sin siya. Kalabbihan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin uno-uno na indeng ha mga ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan sin kita niyo haparihalan sin panauhiri na to pa Allah subhanahu wa ta'ala wairun Tuhan mapatut sumbahun bot malengkan mahasutsi matinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wutuk halom sin pangatayan na to in Tuhan na to Rabbul Alamin wala niya kita ni biutanan mari patayang babaw sin dunya sin gumi bot malengkan aun piagjanjian sin kita niyo iba sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Biyana sin nasabot sin kita niyo sin amin adlaw lima bay hawaktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam piyasakat niya Mu'adh ibn Jabal hataas sin amuin dongki niya hatay kud imaangkas kaniya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabu sila miyamano nagnangungura iban sin Mu'adh ibn Jabal sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanilang ya Mu'adh kaya ingatan mo kalong ya Mu'adh bangunin haq sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya iban damikyan unoy sabin haq sin ipun pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Mu'adh bin Jabal lang ya Allahu wa rasuluhu a'lam. Long sin Mu'adh tupot Tuhan
Iban sin Nabi niya in labi makaingat sin hal yan ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muad, ampay na haq sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya. In subay siya pagtag-ipunan, tauhiran, sujuran, tunggalun, halom sin pangatayan, iban hakatan, pag-ibadat, in Allah subhanahu wa ta'ala ri siya pagsyirik kapag sakutuhan hambuk uno-uno. Tauhirun, hambukun, tibukun, tunggalun, in Allah subhanahu wa ta'ala bigijantung sin kita niyo. Deng haniat, pakaul pil, susujurun, iban sin pupuasahun, iban sin naik haji, iban sin katan, tuput Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuput Allah subhanahu wa ta'ala yang kiakilahan sin kita ni Rabbul Alamin nagpapanjari katu taniyo. In haq sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay siya di pagsakutuhan. Subay siya ri sumbahan duga ingdeng kaniya. Subay siya ri limbangan duga ingdeng kaniya. Subay siya ri sujuran duga ingdeng kaniya. Subay siya ri panginduaahan duga ingdeng kaniya. Iban wairun na Tuhan kilahun mapuas deng kaniya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya Muad kaingatan mo in haq sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Muad Allah wa rasuluhu alam. Long sin Muad lang ya Allah subhanahu wa ta'ala ban sin Nabi niya rin makaingat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long ya Muad in haq sin ipon biakatu taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin di niya ajabun, siksaun, hisabun, bistahun, in hisiyu-siyuring ha mga ipon niya in wala nagsakutu kanya siyumba siya tunggal. Amo yan in haq sin kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Ya Allah, wala kami nagsyirik kayo. Ya Allah, ikan Tuhan na mo tunggal wairun kila na mo mapuas din kayo. Bangaon ding ha mga pardusahan na mo ampuna kami. Palawayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan hisiyo ding ha mga ipunin nagdusa. Ampay nagsyirik, nagsakutu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simong baruwaing ding ha Allah. Nangin dua ruwaing ding ha Allah. Simakat in simakat pata sinbud ni maug ding hata sinbud in nagsulat di ba sin nagnaog di ba sin nangindua nagkadtukar ipakatampat-tampatan in iyan tuan hinangan mulimbangin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan mulimbang paginduahan dugaing ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila. Hisiyo ya Allah. Amin mga sila na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan niyo beriman. Amin mga sila na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ngaku muslim. Beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yalbisu imanahum bidhulmin. Amin wala nila piutus, viadjuan, likus, in pag-iman nila, sin kaanyayahan. Ya Allah, kaanyayahan uning pagyanon mo kamo. Manusia kami ni. Magkalaong, magkasa, magdusa, magpakaanyaya, pagkahiman, magpakaanyaya rin hawabaran. Longsin ulama, in pagyanon doon, anyaya, dhulm, amunain pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mahi, anyaya sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hinangsin ipun niya biakatu taniyo Tuhan mo Rabbul Alamin nagpapanjari kay mo sa kalirumuha kaurugaing deng kaniya sumumba kaurugaing deng kaniya sumujud kaurugaing deng kaniya magpuasa kaubukun karna kaniya magtawakkal kaubukun pa Allah Ta'ala
anyaya sa laggo-laggo. Puas pa rin hangyanan pagsyirik, ianggil pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalimat dhulm, sinin makna niya syirik. Riyanglay sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsyirik, pamakna kaanyayahan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mga silalong niya namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta wala nila likus piutus. Riyum mo sin pag-iman nila sin kaanyayahan. Kaanyayahan uno, kaanyayahan pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila nadto lang yung mga manusia aun kapispul nila. Sila nadto lang yung mga manusia aun kasannang nila. Bukunhat kasannangan aun kasannang nila. Sila natin mga manusia aun kasannang bangyan mo aun kasannangan kuno hadlaw akhirat daing hadunya aun kasannang niya sambil dumagpak nadya padlaw akhirat. Wa hum muhtadun, sila natin mga manusia amuin halawm pamandu hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo in amuin aun kasannang dunya dagpak padlaw akhirat iban amuin mga tao taga hidayat atau halom hidayat sin Allah ta'ala lumpan dunia hendak siwin ya Allah amunin mga manusia in pamarat saya nila pa Allah ta'ala sawasa malanu in pangatayan pag-iman pa Allah ta'ala wala yaun riyumus wala piutus wala liamuran wala yaun kialamuran templa bang mga templa in pag-iman yaun sin uno-uno na kasirikan pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo yan. In wayroon amuin nagsirik, wala liamuran, wala likos, way piutos yung pag-iman nila. Sila na ni mga manusia na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Amin wayroon na kilasin mga tao yan. Tuhan ba't malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yanin masannang dengha dunya dagpak padlaw akhirat. Masannang misan tuan miskin way makaun masannang din pangatayan mayta. Sabab misan way makaun inhiyan amurainin rijiki katudil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kita ni masangka. Masannang misan way ron sa sakatan masannang da. Sabayin mahunit bang taga sa sakatan iyanun pasin katan takabbur in mahunit isab sumudin takabbur polom sin pangatayan hari niya maingat dahunin arta dihil kani amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bukunin makna bang kau tala sa sakatan magtakabburin tau bukun sa in kihanggawan bang di maingat magda sin amanat arta sin Allah subhanahu wa ta'ala in mu'min in mahunit makasud in takabbur iban sin malawa ding hapag parat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala makadto pamin hinang bukun na daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hisiw dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki mataud dengha pagkahiniya bang mayan kita ni halom sin hidayat sin Allah ta'ala bang mayan in kita ni maingat isab magda sin amanat pangarta yanug harakatu taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tauyan halom da pamarat saya pa Allah ta'ala in silain halom da kasannangan dunya dagpag padlaw akhirat iban sila na ni mga manusia halom da sa pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin ulama nasabot hi Imam Bukhari ha kitab niya hadith siyabot sinambuk sahabat hi Abdullah long niya hawak timurun lin ayat ini alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin long nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam lang ya Rasulullah ayuna la yadhlimu nafsahu hisyurin kamu ini hindi niya lang maan niya yung ginawabaran niya hisiu kami ini lang ya Rasulullah hisiu kami ini biar hisiu long yan biya kamu ini hindi makaan niya yung ginawabaran niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa kama taqulun
Alaysa kama taqulun. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun lang niya biya sin pagyanun nga ning pagyanun sin Quran. In pagyanun sin Quran, lam yalbisu imanahum bidhulmin. Amin mga sila lang niya, wala nila piyoto sin pag-iman nila, sin amuin kaanyayahan, bukun pag-anyaya sin pagyanun maana niyo yan. In pagyanun pag-anyaya rito, pag-anyaya kasirikan. Amin mabuntol ini itikad mo pa Allah Ta'ala in pag-iman mo kaniya, sakali kadtuan mo sinamin ini pagsirik sumumba ka rugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala rumua ka rugaing dahil Allah ta'ala anyaya sa aming pagtag. Amin mga sila wala nila piutos in pag-iman nila tiyabunan sin kaanyayahan yan bihan kahantang amit tin mga mu'min pa Allah ta'ala. Amit tin mga mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyanun long niya kalimat dhulm anyaya doon ha ayat yan bukun biasin pagmakna niyo. In makna niya long niya in makna sin dhulm doon amin kasirikan. Amin pagsakuto pa Allah Ta'ala pasal anyaya yan. In kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala susumbahun siya o sin sumbahun ni rugaing. Anyaya saan pa Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ka nagdirihil ridji kirum adlaw hangin ni masin ini katan pagkaun henok gara sin Allah ta'ala sin nagdihil di ko magsyukur ka niya magsyukur ko pa amin pia panjari niya deng naman nakahui batu iban sin tampat iban sin katan anyaya pa Allah ta'ala patut pagsyukuran sin kita ni makabingit ko ista pagsyukur ko pa Allah ta'ala. Ashkuruka ya Rabbi ala hadhihi ni'am. Magsyukur ako kay mo ya Rabb. Sin ni'mat diyan ug gara mo ini ka ako. May ta siya nagpapanjari. Dihil niya kay mo yan. Bukun sa di sa ista lumangoy rumakan magtupabay mo sa nakalakin ng tuyo. Kalakyan ng tuyo. Sa in nagdihil nagpapanjari sin Allah nagpapanjari sin mga istayan Allah. Dihil niya kay mo patut mo pagsyukuran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang painghikad tumoy sabin pagsyukur yan paruwaing ding ha Allah Ta'ala mangindua ka ruwaing ding ha Allah anyaya dialil piara ilsin Allah Ta'ala in kalimat dhulm kaanyayahan sin misanin kaunan sin makna na karya sali kasirikan may tak mahinang anyayan syirik pasal iyan yayamin Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan yayamin Allah Subhanahu wa Ta'ala in patut mo pagsyukuran sin rijikyan Allah sakali medto ko naglabot pa mga tampat. Medto ko naglabot pa mga pun kawi. Bang masakitin anak madto pa mga buli kawi dito mag-adjal magpirito man sin kataan na hipaglabot mayta. Bang man paulion niyo kamu tunggo long niya sinamin kahoy pun kahoy rakula ini panunok nakapabud nakapaamin bid iban sin kabato-baton manunggol iban sin kataan. Madto mga yu miki paubat sin anak niya nasakit. Ula sin anak ni mga nadenggi man sin katan atau akan biya mga biasin zaman bihaw non waktu magkapin din in kahalan deng mahaggot pa mapasok pa mahaggot arakala na sakit ang anak mo. Deng asab sinamin pagpinda sinamin weather lang sin bahasa. Inyan in patut mo pangahyuan amuin hati niya miki pauli kaw ha anak mo Allah. Ang pinhikad to pa mga bukun patut kanila. Bukun patut kanila in pagpangayo dua patut pa Allah subhanahu wa ta'ala sakali kiyat tumupawukon Allah in guwa ni anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in makna long niya sin dhulmian amunin syirik long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi wala niyo kalong niya riyong in pag-iyanon sin Luqman na sabot sa Quran nagwasiyat pa anak niya siyab buting kalimat dhulm anyaya sinin makna na syirik long sin Allah subhanahu wa ta'ala suy sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Luqmanul Hakim siyab butang Quran nagnasiyat pa anak long sin Allah ta'ala siyab butin halid to long sin Allah ta'ala ya bunayya la tushrik billahi inna syirka la dhulmun azim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kissanin hal sin Luqman para Rasul sallallahu alaihi wasallam
in wasiat sin Luqman siyabut sin Allah Ta'ala long sin Luqman lang ya bunay lang ya o kau anakku la tusyrik billah ayaw kau long ya magsakuto hambuk unu-unu pa Allah in katan sin kabuhi mo iban sin katan sin tugmo kamatay mo iban sin pagkaon mo iban sin sumbay mo iban sin paghadji bang katan lillahi rabbil alamin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Long sin Luqmanul Hakim anak nila nga ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Long ya kau anak kumulia ayaw kau tuud ibut kaymo. Ayaw kau tuud magsakuto hambuk unu-unu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mulimbangi. Misambil patawakkal niat ayaw mulimbangin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin magniat kau magtawakkal magtupakan kuan yaun bukun pa Allah ta'ala. Ayaw kau tud limimbang, ayaw mo tud limbangi. Ayaw mo hinangin Allah subhanahu wa ta'ala aun Tuhan doang hitapil mo maun kaniya. Inna syirka la zulmun azim. Bunal-bunal turin kanya in pagsyirik. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hasyabut sin Luqmanul Hakim pa anak niya long niya ya bunay la tusyrik billah ayaw kau long niya ayaw kau anakku ayaw kau long niya syirik pa Allah Ta'ala bunal-bunal turin perkala pagsakuto pagsyirik anyaya salag-ulagu pa Allah Ta'ala pabunal matarang anyaya salag-ulagu pa Allah subhanahu wa ta'ala kita kau sin kaanyayahan sin mga Christian pa Allah subhanahu wa ta'ala anyaya salag-ulagu Tuhan Rabbul Alamin siya sabut ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkanin ummat ini in ummatini sarayaw-rayaw na pamandu pianduan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi niya piaturunan niya Quran namin di na sumud in panasat tiban panglaungi ha Quran yan simu datug sukun deng hatay ko diba sin deng unahan deng hataas deng hababa pasuran siya amuin hati niya supaya malaung di malaungin Quran la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ri'long niya sumud mauning kabatilan pa Quran yan. Sibu dah sumud deng hatay ko di paurul atawakan ba akong deng haunahan. Di long niya kasuran ng Quran yan sing kabatilan di na siya mapindah. In Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya kita ni Allahu ahad. In Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Wairun anak niya, wairun asawa, wairun limbang, way sakuto. Long sin kita kau sin akal sin mga mapuas dengha Islam hinangan nila in Tuhan Rabbul Alamin anak hari nila maiyan in Maryam dat sab asawa sin Allah Ta'ala sab manusia hari nila maiyan in Maryam asawa sin Allah Ta'ala sa in Allah Ta'ala taga anak leban kan Maryam bangkad tukadtuun pikilan sin manusia biakatu taniu pikilan mahupu di kaunun sin akal in anak lumabay reng hapangandangan sin ina niya ubus iyanun mawirun asaw bawirun yung bana at tawain ama bukun ni sabiyon asawa anyaya salag-ulagu in Allah subhanahu wa ta'ala biyandan niya ketaniu lam yalid wa lam yulad in Allah subhanahu wa ta'ala wala nag-anak iwan wala piag anak ubus iyanun nila kuno bahasan Nabi Allah Isa anak sin Tuhan anyaya pa Allah Ta'ala in Allah Ta'ala bay nag-anak ubus iyanun nila in Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak anyaya raisab ang panila iyan in Jesus Christ bahasa kuno Tuhan daisab biasin ama oy na nalingo nahilo halain tao sana bang bukun mahuhut in panghati sin biak katu tani muslim hatungod sin pagtuhan ni asal mahilunad siya lagi in Tuhan na tu Rabbul Alamin di magpakita lugay sin dunya buhi in makakita dalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat sin Aisyah in makakita da pa Allah subhanahu wa ta'ala amurin tau surga bang didto na sila halom sin surga ang paindiha dunya
In Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tunggal, limbangan sin mga tao yan. Maka kita kau isab, in Allah subhanahu wa ta'ala inian hayyun la yamut. In Allah subhanahu wa ta'ala buhi salama-lama ri magkamatay. Sakali sin kaanu adlaw lima bay. Kimugdan maray sin Jumaat 5 bay yaun. In Tuhan nila kuno miatay. In Tuhan nila kuno miatay. Katoy kuno yan. In Tuhan nila miatay. Bang makaligtas iyanon mo in Christian, He Jesus Christ, Tuhan. Alam niya Tuhan, may tamiatay. Abo kung lang niya anak si Jesin Tuhan. Bang anak sin Tuhan, Tuhan da Tuhan, sa may tamiatay. Alam niya ito si makat lang niya patasin langit kan ama niya. Bang geto na ngayon siya gapi. Na ngayon gapi in Tuhan nila kuno, in anak sin Tuhan nila kuno, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwang kabira. Na ngayon gapi in Tuhan nila kuno puas piatay sin mga Yahud. Azaman niya to. Sin adlaw Jumaat, in ruh niya kuno, si makat patasin langit, puas tu adlaw ang panimog na buhi. Na ngayon gapi sin pagkatuhan niya. Tuhan kau, aun power mo, mangayo pa kau gapi, biting kari. O sikay mula-mula, in Tuhan kau, sa kalima patay-patay sadya ko, sin manusia. Sin manusia ikaw nagpapanjari, us mabay ko patayon sadya si manusia. Ubus bang mapatay, ang pambaw mangayo, magtubihan ba sa tabang paama niya, sin taga power na kau isap. Sana, hiluhala, in pikilan, sin mga Christian na hal ini. Di nila na may ngat hibay ta itungila kay mo sin Tuhan katud siya to anak sin Tuhan basta wala nga bihan aw nambuk ini bagay sin kami Christian ya subo kung may ta Jesus Christ siya un Tuhan lang yung anak sin Tuhan bang siya anak sin Tuhan Tuhan lang yung may ta siya lang kumiyatay ay niya tulong niya hasupaya kuno hikapakita sin Jesus Christ bahasa in sacrifice niya pakatan manusia savun niya, bahasa lapasun niya in pardusahan singkatan manusia, atas siya magpapatay, bat siya na in mangayo kaampunan patuhan ama hatasin langit, ampunon ingkatan simpardusahan sinamin mga Christianity. Hangkan atas siya nagpapatay. Lang ko bang bihat tuwing ka muntaw sulga na katan. Pasal lang ko na nagpapatay Jesus Christ. Sabab niyo sadya, nag-sacrifice Jesus Christ, piyapatay niya, imbaran niya, ha mga tao yaon, ha supaya dya malapas, long kuwen, impardusan sin kamu, kasud kamu sulga katan. Bahasa. Lalang nga ito ba? Binalang ko, bunal ka. Bunal ka lang ko. Nawang biya tulong kay mga tao mangi Christian, atin niya, di na makasud sulga, misan po, di na makasud narka, misan po hinangon. Sa may ta, puwas na nagpakamatay Jesus Christ. Puwas na siya nag-sacrifice. Biyad din ng kaari. Ubus ang celebration every year, ang Simana Santa, Holy Week, long sinbasa, biyan na sin 5 bayaw, nagpakamatay. Nag-sacrifice si Jesus Christ sin adlaw yaon. Sinamin ini Good Friday long sin English. Sinamin ini Biyernes Santo. Aha, long sinbasa nila. Biyernes Santo, mulia in Biyernes yaon. Mulia, may ta mulia sabdun nag-sacrifice in Jesus Christ nagpakamatay. Hangan malapas sadya in amin katan sing Christianity makasudsulga sa impardusahan nila liapas na sila sin Jesus Christ. Alam ko jackpot ka mong biyad to. Kalau nga biyad to wen ko na mo, alam ko hindi ka nung sinakal na mo. Intanda sinlasa niya kaniyo atas siya nag-sacrifice, nagpakamatay, lang ta nagpapatay ha mga kuntara, bang mayan in ka mo makasudsulga. Hindi ka mo sinakal na mo, Tuhan siya. Atas siya magpapatay. Hamano siya, sin siya in nagpapanjari, aun kawasan ni, misan pa siya ng anak, hangan sa jasin ka mo. May ta-suway niya, may ta-suway siya mag-sacrifice, magpapatay ang mga tao sabab niyo. Bang siya lang kubunal taga power,
Aun Tuhan, in si anak sin Tuhan, hari na siya mga gapi. Dahil ha, Tuhan, Ama, yato atas sin langit, magpara malaikat mo ni pag-save kaniya, ipapatayin mga mamuhinga kaniya, or else, lagpian ni hambuk-hambuk, mapatay katan, at tawahin ang unyad jabiyan. Amin hambuk, inibihan nilang niya, patay ka, matay namin biakwan. Patayon niya sinhuyop, makajari, lagpian makajari, at tawakan majikun niya biyan, matay, in mga tao mamahinga ka niya. Di na siya mapatay, di na siya mapuhinga, di na siya kapalian, di na siya maguyod, di na siya malansang, di na siya kabutangan alambre, di na. Na, in bagay na mo, Kristiyato, na kain lang yan na, abiyekto ba? Amet to lang yung nakida na mo. Alam ko, malingkat na siya. Wala di sab kita lang nag-discuss. Sa bangha ako, inamuin pat inidakwahan mo supaya piya ngayon ko biyan din ako masatisfied. Sin explanation mo, sin Jesus Christ Tuhan. Nalang niya anak si Sintuhan, bang siya anak Sintuhan, tarakawa siya. Amo pa kalong ko, bang hi Jesus Christ yan, anak Sintuhan, tarakawa siya, biya sing kawasa sinama niya. Amo pagkabang bihat tun kawasa, hindi niya makajari patayo ni mga tao yan sinhangin sadya, tobihan sadya, Tuhan na isab siya. Amo pakalong kuhabian kusog kawasain ama niya amin nagpapanjari sinkatan uno-uno. Ubusin siya anak, bima nalamod siya nagpapanjari sinkatan, sabihin siya anak. Amo pakalong kubihaning kawasa, kita bakaw sin mayul. Mayul sadya long ko, ayaw mayul asiti bin laggo. Mayul sadya Sinambuk Province. Mayul, Sinambuk Municipality ati. Mayul. Way pa'y sabkawa sa Sinmayul yon power biya sinamin kawa sa Tuhan way. Sa inkawasan niya, yon halima sinsundalo niya. Private police niya, ataw ka naman biya local ini police. Na inkawasan niya pagka Mayul, giyagamit sinanak. Ba't hinanak mamaka mga tao, mangdugtol mga tao biyan hamong tura tawakan sa sakatan. Patayon, mayta, ama ko mayul. Uswayron di yawn majil, di mako mayta, sab kawas sa sinama niya. Kita mo lang ko. Di pa mapuhinga, in anak sin mayul yan, sinhisuin na timbak niya na puhingaan niya, mayta, sab mabuga pa ama. Sab yawnin ama, mayul pa. Uy, makakuan. Nabiyad din namang hinang gubnul. Ang pari magmanja in anak sin hubnul yan, sambil pa mga anak kun, sambil pa mga bata, sambil pa mga laulasya. Mayta, sabin amaon nila, in ama nila, in bapa nila, in lasya nila, gubnul. Amo pakalong ko di umusal kawasa. Bang biyasin kan Kristo yan, anak sin Tuhan ta maha kawasa. Hindi siya umusal sin kawasa sin ama niya. Misanin Purat Mayul Sinambuk Municipality, anak niya yaon usalun ning kawasa sin ama niya. Mamuno da tao, mangugtong da anak sin tao. Wayroon po sin kababaihan anak sin tao. Kataan niya usalun mayta sabi ama niya Mayul, ama niya gubnul. Biad din namang timasta sin ama niya senator. Congressman pa senator. Biad din namang nay ng president. Ampa na makusugin kawasa. Sabdi mapuhingin anak niya sa may ta, protector yun siya. May talong kay Jesus Christ yan wala protekan sin ama niya sa pantun niya. Namahiloy sa siya. Basta talong niya pa. Bihat tuwing ko namulong ko, amo ba yung kabayan kurungun ka ni? Dihili niya ako explanation. Amuin masatisfy ako. Bang may ta, inanak sin Tuhan niyo yan. Amin Tuhan niyo yan, usin ama niya ito, tas silangit, wala siya riyapian. Atas nagpakamatay, sabab niyo. Sabab niyo. Nalang kusin waktu yad tumiyatay. In anak sin Tuhan niyo, hano na siya, si makat patasin langit matupama niya. Nalang kuwiroon na rin, hadun niya nagamulahi sindun niya, nagjaka sindun niya, nagkuhan. Siya miyatayin Tuhan. O, sige mo siya miyat, inabuhi after 3 days. Long simbisa na banhaw. Lang ko, masakitin uta magtali simbiyan. Mahulog pa biya putingin history lang ko. Taka powers, di usalunin powers, sabab niyo. Ipag-save sin namin dusa niyo. Oh. Indusa sin manusya, tiap-tiap manusya, mangindo apa Allah tala mga kaampunan. Nalong sin
ini Nabi sallallahu alaihi wasallam amuinin pag iyanun anyaya. Amin kaanyayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala patut siya panginduahan sakali mangindua kau paruwaing. Patut siya in pagtawakkalan sakali magtawakkal kau paruwaing. Patut siya in pag-ikhlasan sin niyat hapag ibadat hakatan kakahinang sadakat di masin kuan hikad tumo paruwaing. Patut siya in sujuran pagsambahayangan ni masin pagtaatan ni masin katan hikad tumo siya pa dugaing. Patut Allah subhanahu wa ta'ala in pagsasadmitan singkatan sin ibadat mo puasa bukun pa kita hikat tumisyap parugaing anyaya pa Allah ta'ala hangan dalam anyaya pagsakutu in mga hinang mo yan pa Tuhan Rabbul Alamin nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala hinda siyurin masan ng dengha dunya ni dagpagpadlo akhirat amurin mga manusia sawasa in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaun kialamu gayan misan hangkatu tamak deng hakasirikan buat malainkan sawasa in pag-iman tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'abunnal in manusia magdusa. In manusia magpakarugtul dusa nakangi simud ay mo yan na, oy, magsambahayang sa kalimangi dahil si Mudi santay mo ni sambahayang mo. Uy, duhay ngindu sa sindi magsambahayang, duhay ngindu sa singisin simud. Aw ni sa mas labi malagwin do sa sinta umarayawin simud, di isab sumujud patuhan. Anyaya. May tadi anyaya. Uy, Tuhan mo Rabbul Alamin, nagpapanjari kayo mo. Dia akni ako pasujurun kaniya karna hasupaya kaingatan kakitaan tanda sinini kawunnal tud nagtaat kani sujud kau kako ako nagpapanjari kay mo akin nagpapanjari kay mo akin lugsin Allah taala akin nagpapanjari kay mo akin nagdil kay mo rijiki akin nagdil kay mo anak akin nagdil kay mo kataan sambil nagpamadyo kay mo ako in piag bingit mo sa halaw rin piag tanong mo bukas ding harimba iban sin piag pila mo kakahoy kahuyan ni masin mga bungang kahoy akin nagpalago nagpatubo nagpasulig kataan usdi mo ako pagsyukuran. O na imen sa dyan, tawag nga magsyukur ako pa Allah Ta'ala. Ayan pagsyukur pa Allah Ta'ala, sujuran ang takbaran mo. Bang kahunnal nagtaat ka ni nangilahi kau Tuhan Rabbul Alamin. Nagpapanjari kayo. Anyaya. Ayaw mahinang sin kita nuyan. Nun lang niya magsambahayang kangingi sinaddat. Di santay mo nin pag-iinsambahayang mo. Aro ka may sugpay miyan. Di saan di pasan lang kaingatan. Di palaw niya kaingatan in ikaw magsasambahayang imang sinakuri bang hisyo kita makasudsul ka uy na manais pa taison pa ko bang hisyo rin kanyo karwain di pasan lang niya kaingatan sin malainkan matarang may tari kaingatan magbista kun bang sa pantun niya in pagsambahayang mo alam sinang katahon duara waktu sunat pa isab amurin haylaya puasa iba sin haylay haji. Ubusin niyaon si masambahayang sin 5 waktu. Nagsasambahayang pa sin isa namin kasunat-sunatan. Ba'diyatan, qabliyatan. Nagtatarawi sin Ramadan. Nagtatahajud sin tunga doon. Nagsasambahayang duha sin maynaat. Di pa kay nga. May siya nin magitong sa diya sambahayang. Matawad na kaniyon. Bango pamakon basket, dakula. Bakag laong sin tawsug. Ay, uno ba yan? Ambong dakula yaon. Magluon ka prutas maun. In siya yaon adlaw nagdulon prutas. In ikaw tahon makaruwa rin inambong murakula. Tiluan mo ito namin prutas. Mahalo pa. In yaon adlaw 5. Duwaing penitungon sunat. Duwaing penikot. Haong makamu mataod. Matarang ka ito. Tanusin mataod din ka niya. Mataw din ka niya. Sakali maisugpat manais, di pa saan lang niya kaingatan. In magsasambahayang niya ni Basimbi akamoy ni Ribang, isim makasudsul ka. Ini kayan, kuri di sa ako maniguro, sa alam ko na magitong. Bangin Allah subhanahu wa ta'ala magpasud, haipon niya, pasurga. Dahil nga sin taud, sin ibadat, na magitong na kita sambayang. Ba't kaingatan na bang isiyuto din namin makasudsul ka ba? But, biya maisog ko tumais ka ako, di pa kaingatan na magitong sambahayang. Pilain magkasambahayang mo, alam siya ng inihang katahon.
Nalong niya ruwara. Amo rin haylay hadjera puasa. Haylay hadjera puasa. Long niya maranin na sambayang katahon. Uy, na ilmu turun. Grabe, ilmu turun. Ba't bang bukon ilmu turun? Yung mga ilmu jualan. Iba si mga ilmu libusaw. Agtay mo dyan yung turun, iba si mga libusaw. Bihani namin, may sug manais. Subhanallah. Kita minakal. Na in mga ini, mga kamaasan kalasahan, mga palanggun harama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala nyanan anyayah. Sakalin anyayayaun hati, kasirikan na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin ulama, hadith siyabot hi Ubadah bin Samit radiyallahu anhu. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alayhi min al-amal. Hadith na sabut Muslim na Bukhari. Long Ubadah bin Samit sahabi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kabtangan nin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyuin makasaksi. Bunnal turin Allah subhanahu wa ta'ala wairun Tuhan mapatut pagtagipunan bot malengkan siya. Iban tunggal siya raway sakuto niya. Damikian saksian niya bunnal turi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun sinallahu ta'ala iban daak niya, banyaga niya. Damikian isin sumaksi, damikian in Isa alaihi salam. In siya yaun banyaga sinallahu ta'ala ipun iban daak niya ray sa brasul nagpasampay sin agama hazaman iban kitab hazaman niya. Iban damikian yakinun sin hisusureng katu taniyo. In hi Isa alaihi salam nabuhi siya kalimat sin Allah subhanahu wa ta'ala kun. Di magpakmad tupatian sin Maryam ang pananan jaribata daing haruh sin Allah ta'ala hiyuyuk sin Jibril alaihi salam iban siyaksian iban amin sumaksi hisyun makasaksi damikyan in surga bunnal aun iban sinarka bunnal aun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasalim perkara ini wirun syirik. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisyun nakasaksi Allah ta'ala bunnal way Tuhan mapatut pagtagipunan bat malengkan siya iban tunggal wairun sakuto niya. Iban saksian niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun iban daak niya. Iban saksian niya damikian Isa alaihi salam ipun sin Allah ta'ala daak niya. Iban sin kalimat sin Allah ta'ala kun di magpagpatian sin Maryam hiyuyup sin amin iban hiyuyup sin Jibril alaihi salam in ruh madtu nahinan jaribata. Iban saksian niya in bunal turin sulga aun iban sinar ka aun halima ini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi min al-amal. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tud aun nakapatut niya pasurun nasya sin Allah subhanahu wa ta'ala kasandangan surga misan paununing kakahinang niya. Misan patuan ununing kakahinang niya. Makain ka, oy, misan po ning kakahinan namang siya mga nagsumbakwan. Abri, di isab kaunun sinakal. Sin kita niyo magtayma, sin hadith magpaham. Netto siya nagsasak sin Allah ta'ala wairun mapatut pagtagipunan nakasabunalan bot malengkan siya. Iban wairun sakuto sibu sa banding niya. Wairun pagtagipunan dugaing istunggalin Allah ta'ala pangatayan niya. Si minang pasas ni kasirikan. Di. In maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasurun na. In hambuk manu siya yaun palom sin surga.
magdapa-dapa sin kasanangan hasyaksian niya 5. Hati niya bang sa pantun niya rimagpak in waktu nakahinang siya pardusahan bukun pagsakuto. Pardusahan ngi sin simud. Pardusahan sinamin nakalanggal. Hati niya ini pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala misan pen kaunan niya nakahuno tao. Iban misan pen kaunan niya nakapagzina. Waliyadhu billah. Iban misan pauno rendeng ha mga amuin pardusahan. Habukun pagsakuto pa Allah ta'ala bukun pagsyirik. Hasyaksian niya 5. Bugtuhangan angan niya. Insyaksian niya yaun mattan bunnal. Way pagduar wain Allah ta'ala pasurun si kasanangan surug adlaw akhirat. Hangkandeng ha mga pagsabbuton. Sin mga ulama, in kalimat hadith ini nasabbut, bang aun sumud magbalik Islam, deng ha mga bangsa, uno-uno na pos deng ha Muslim, deng ha Muslim, puas deng ha bangsa Muslimin, naggulan, sabon deng kato taniyo na bangsa Muslim, sana isab 5 langgal patuan di sa magsambahayang, inya turugay. In pagyanon tari amin si musumba wala ki makahagad patuhan Allah. O sumud pa ka may Islam, deng naman na Hindus, deng naman na Chinese, Buddhist, deng naman ha Yahud, deng ha Christian, pagans, iban sing kaibanan pa. Uno penkila nila Tuhan, sumud pa Islam. Bang agad-agarun amuin pa syahadatun musya, sumud pa Islam, subay masabuting kalimat hadith ini. Day para in imian si asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mamarahina. Mamarahina. Bang siya Christian labi marayaw in sabbutunin hadith. Biasin nasabbut amin saksian niya 5. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun. In 5 ini patut labi marayaw. Amin hipasabbut pahisyuin mabaya sumud paagama Islam deng mga bangsa Christian. Labi marayaw. Maita. Sebab nasabbut dito in Isa alaihi salam ipun sin Allah talun sin banyaka niya. Bangha agama Christian in Isa bukun ipun Tuhan. Hangkan labi afdal labi marayaw in hadith nasabbut ini amin hipakabtang hipalabtik hadila sinisin sumud paagama Islam ding ha mga bangsa ini Christian labi afdal, labi marayaw. Demikian hadith nasabbut kitab Bukhari wa Muslim. Hadith Atban, sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Amin ng kalabihan sin tauhid. Amin ng kalabihan sin tauhid. In kahimut-mutan sin kalabihan sin tauhid iban pag tauhid pa Allah Ta'ala ampunun sin Allah Ta'ala pardusan. Habiyad din. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud. Haramun na sin Allah subhanahu wa ta'ala haapinar ka jahannam in hisiyo in makakabtang lapal la ilaha illallah amin ikhlas ding halom sin pangatayan niya. Amin ikhlas halom sin pangatayan niya. Hawirun pagduarwa. Habiya ini kalaggu para kala sin la ilaha illallah na kaminsanin Musa alaihi salam. Hadith riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat sin Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu long niya in bunal tu din Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabden in hal nakissa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hal sin Musa alaihi salam amin nangayo siya pa Allah Ta'ala naghamatungan sila aun piya ngayon niya jungjung pa Allah subhanahu wa ta'ala para kala secret dua tupot sadya kaniya wayroon na amoin dua ruga ingi hindu sin Allah Ta'ala
Parwaing ipon niya in kabaan sin Musa alayhi salam kaniya sa jari di hidua sin kaibanan kanabihan nakaunay wa sin makahuli rin kaniya. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa, langsung Musa alaihi salam pa Allah subhanahu wa ta'ala lang ya Rabb, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Langsung Musa alaihi salam lang ya Allah, hindui kuno aku long niya kalima. Amin mahinang ko siya ipanuntum kaymo sa sabbuton. Iban mahinang ko siya dua kaymo dum adlaw hiru ako siya. Kaymo ya Arab, ya Allah. Special ako sa dyan hindu isin dua yan iban sinamin zikir yan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ha Musa alaihi salam qala qul ya Musa la ilaha illallah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa pamungan sa dyan kalimat ini. Uno yan ya Allah. Langsung Allah talakan Musa, pamungan ya Musa la ilaha illallah. Wina langsung Musa alaihi salam, langsung Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadha. Langya ya Allah, ingkatan sin ipon mo, siya sabutin kalimat yan. Dihili ako special kako sadya. Amin di na, wala kiarua asin hisin na kau na rin kako. Wala isabi, di isabi dua asin hisin makau. Amin sumuno rin kaki ba sinisupin ka huling zaman. Dong sinallahu ta'ala ka dua kau sabut aja la ilaha illallah. Lagi ya Rab. Dua iban jikir singkatan siya sabut sin mga hisun na kau. Iban makahuli rin kako. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala Pakan Musa qala ya Musa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa. Law anna as-samawati as-sab' وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة lang ya Musa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala bang Musa jalang niya keingatan ya Musa bang sadjalong niya tipunun lupiun kataning katan sin kalangit-langitan iban sin luun niya mapos deng kaku atina kalangit-langitan katan hata asyan mapos deng kaku lapay nen luun sin mga langit yan tipunun. Iban singkatan sin mga dunya wal aradin. Iban singkatan sin mga planet, mga dunya yan isab katan tipunun iban sin luun niya. Langit iban kalangit-langitan iban sin luun, kagumi-gumihan iban sin luun tipunun. Ang pahibutang palaylay timbangan hansipak. Bang sapatun niya magtimbang. Ubusin la ilaha illallah lang niya hibutang hansipak laylay, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Long sin Allah ta'ala kan Musa ya Musa bang tipuno ning katan sin kalangit-langit iban sin luun niya. Iban sin dunya iban sin luun niya. Amin mapuas sa jaring kaku di isa ba ko magad. Long sin Allah ta'ala madto pa amin laylay timbangan. Mapuas din kaku long tipuno ning katan sin piapanjari ko. Himot ang hambok timbangan laylay. Ubusin la ilaha illallah hambok timbangan laylay. La ilaha illallah ra. Hibut ang hambok timbangan laylay, lang malat bihin na la ilaha illallah. Lang Musa mabugat pen la ilaha illallah, ibang sin pitong lapis langit ibang sin loon niya, ibang sin gumi ibang sin loon niya. Mabugat la ilaha illallah. Hati niya, para kala, biyabat-bat sin kita ni rum adlaw. Sa wala na to yung kaya pahaman in katiluakan iban laggo sin para kala la ilaha illallah, sin inyaun hati para kala pagtauhid. Para kala pagtauhid, wala niyo kaingatan mga ummat muslimin. Aun ding mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na syahid na sadyaway nakasambahayang wayroon nakapuasa wayroon sambil in kaiban wayroon misan nakasujud misan namuk sujud amurin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah timug pa miyagad nagluwasulong sa diwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na syahid. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alam suruga. Long si mga sahabat ya Rasulullah ito nakasambahayang may nakakuan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabugat in la ilaha illallah ring singkatan kakahinang niya. Hasyaksiyan niya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amunayat tin syumapaat kaniya hikasan ng nihadlaw akhirat. Iban mangampuni in Allah subhanahu wa ta'ala. Singkatan pardusan sin taudeng hamanahut pamaslag
Hamasabutin kalimatu la ilaha illallah saksyan sinamukmano siya. Hawiron pagsakuto ay pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagduarwa. Kita kau sinadith. Siya buti Tirmidhi wa hassanahu. Riwayat ini sinamuk sahabat Anas. Lam yasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala Allah ta'ala. Long sin Anas bin Malik. Long niya siya. Diungog ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kaptangan sin Tuhan niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kaulang niya anak apu Adam. Siya butin lang, riyong ko nga simud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaptangan sin Allah ta'ala, 5 bayadila ni. Long sin Allah ta'ala, ya anak apu Adam. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Thumma laqitani lam tushrik bi syai'an. لأتيتك بقرابها مغفرة. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaptangan nasabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala mon padila niya. Long sin Allah ta'ala ya kawanak apu Adam. Bangsad ja kaulong niya. Amuin dumatung marika ko hati niya pos kamatay mo. Nagdara kau sin pardusahan bialag gudun niya nahipo. Ubus miyari kau kako, miyaak kau marikaku, himader kau marikaku, imalup kau marikaku. Hawala kau nagdara sin pardusahan pagsirik. Intaud na sin dusa niya, bialag gudun niya, mahipo nin dunya sin dusa. Sa hawala da kau nagsirik lang niya umalup marikaku. Diarahan taraisab kaulong ni hipagbaak ko kay musing kaampunan malaggo parang sindunya atau simibo biya sindunya. Kaampunan mapupud yan kataan malawa. In pardusahan diara mo marika ko hatat kala wala kau nagsakuto kaku hambuk uno-uno. Ako rin hangad hulat mo ini mangampuni sin pardusahan mo. Aku rin kikila mo Tuhan. Aku rin piyagsusyukuran mo. Aku rin amin piyapangayuan mo. Aku rin piyagtawakkalan mo. Sa nagdusa kau. Misan panahipo sindunya ni sindusa mo. Hawala kau nagsirik kako. Ampunun kingkatan sin pardusahan mo yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalabyan sin pagtawhid. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahipo na. Atau kanin ini dimagpagpatasin ayan. In pardusan sin manusia ayaw sakali nawapat hawala siya nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala hambuk uno sakuto. Ampunun niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malawain tamak-tuk sin pangatayan niya papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusan katan masin kakanak puti. Biya ining kalab yan sin pagtawhid. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palangguan haka masin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud na to dito bukon sadya parakala la ilaha illallah. Sa parakala sin makna sin la ilaha illallah bang piyasud palong sin pangatayin sin kita ni. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala wairun anak biya sin amin kakahinang sin simana santa. Atas nagguyod krus dakula lelap dusandeng hatay kud bat amu kuno yan ni anak sin Tuhan. Laung kubang sadya hikad tumu pagkahantang sin manusia. Ayaw Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah amma yakuluna uluwang kabira. Biasin panghati sin kurustian. In Tuhan kuno taga anak day sabya sin namin kita niyo yan piyagpa na idiak binsa na nagpaasan krus dakula kahoy. Ayaw long kubang parakala pag Tuhanin halyan. Banghilin mo paparakala manusia. Asubuhon mo hambuk maas deng katu di hadunya ini. Amin anak niya nakalanduin pagkabulaog. Hikad tumuna pa magbibi drugs atau akan maghihitit unun na makahilo. Bulaog na matay tao iban sin katan bin usam asubon min maas niya na. Anak niya yun. Kumpas niyo bayaran na mo kamo biya ini. Binsanaw na to sadya guyurun doon. Halom sin ini long ta ini hakarandanan ini pila usok batura magda sinamin krus magtanggung katanda kula kahuyo siyang palelap do sanay ngatay kud bang biya din sandal sinma asyan mga tud sa jawen di niya yaon tabang di niya pangayon tabang di niya ini hati niya pamahulihanan di niya sarupang dupang na anak
Bang parakala anak in pagbisarhan binsa naon sin tao katan puhingaon sin kaybanan tao sin maas yon nangatod wayron sa pupu maas inamin makaatod sin bihan way. Aun na kaingatan ko, kita ko maas in anak niya rupang palpal kalkalan paisab. Sa di siya makatawakkal iyanunin anak niya biya ini biya atawa kani pajil atawa kani pabuno atawa kani pabinsana at di may tasab anak niya. Misan pa sa din malong sin basa ang galis matouch pa sa bin pangatayan niya. Ang pamangadaron di mapatut. Di mapatut pagadatanin anak mo, di mapatut palihalaw anak mo, di mapatut sa mayta. Langgal katan na Islam. Langgal katan hamata sin mahadjana in kakahinang. Sa abang amin hinangon biya sin amin diak sin Christian papag guyurun ini krus da kulay anak sin tao nari mabaya. Mustik daman sa kulong sin basa. Di yan mabaya. May sa anak niya matunawin jantong sinina labi-labi. Magkita sin anak na bibing siya naring hatay kung lalapdus siya. Maluko sin lauli man sin sakit iban sin napdus. Lapdusan iban sin ini di niya nakaya rahon imbugat. Lapdusan bat timindog mano nariyan kasandalan sin maas. Saanin hal yan? In Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya kita niyo iban siyabot niya ka tanuin ayat ha Quran. Bunnal tudin makasabut sin kalimatu la ilaha illallah lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun sin Allah taala in manusia deng hapinar ka jahannam. Bang mayan in la ilaha illallah yan. Sawasain panayma sin pangatayan sin kita ni pagtauhid pa Allah subhanahu wa taala iban sumbahun natuin Allah subhanahu wa taala naggugulal la ilaha illallah way tuhon mapatut pagtagipon na nakasabunalan but malainkan Allah tay maun sin pangatayan sumbahun hawairun sakuto kaniya bunnal tud kasannangan tiagama sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniu katan bang natudilan halga iban pasino pun palom sin akal pikiran pangatayan bang unu namayan in katibuukan sin la ilaha illallah iban sin kalabbihan sin la ilaha illallah karena Allah ta'ala jimanji hisiu in kahinapusan sin napas niya makasabut sin kalimat la ilaha illallah pasurun na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala surga kasannangan hadlong kiamat mapuasin katan paghisa pagbista in Allah subhanahu wa ta'ala baing ulungun baing ampunon bang mainin pardusahan sin kita ni pardusahan nalanggal na tubukon karna pardusahan pagsyirik pa Allah ta'ala bang pardusahan nalanggal sin kita ni pardusahan simud pardusahan ini 5 pardusan ang gauta baran pardusan siki pardusan bukun ini hati ni pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusan sin kita ni kataan ding dalam yatto bang man masawa in amuin siyabot na mo yatto ini kaptangan mani utuyo kakausan sin kami lilayan kalabbihan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala pagmapan sin kamu bang biya mga aun hilalawngan wala imamu inyat turing kako iban ding ha syaitan sasat niya bang aun ding ha mga kaptangan amuin imamu siya harakan sin Allah ta'ala iban sinasyarahan si mga ulama inyat tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu iban pangayon sin ako iban sin kamu in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala papardusan sin kita ni bang mayan ampunon ni pardusan na tukatan ipasampay na muna in salam doa sin kami bago hulai sin amin nakahadir habihaun live stream iban na sin hati niya ini makasakop YouTube iban sin haun-haun binaybayan kakitaan sin sila bang mayan murah-murahanin kamu halom salamat iban sin pandu hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian di halom sin ini likusan sin Philippines nalabi-labiri halom sin ini Sambuanga bang mayaning kamu kataan murah-murahan halom ini sannang iban halom hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha maastay mangudsin kami di murungdong haun-haun binaybayan labi-labi abaliwasan iban sin dito haba insyaallah bangman murah-murahan in Allah subhanahu wa ta'ala rilan na kita kasannangan dunya dagpak pa adlaw akhirat iban sin ingkamaasan sin kami bang mayan isab ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung partusan nila iban kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ba sin lasa sin sila kamu hawak tu zaman sin ing kami sibisi parunhan insyaallah maglapa mga ipasampay na kanyo palam sin pangatayan sin kamu in lapal kasilasa mamaid kami halapal assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.